chant, s'il vous plaît. Leo tunafurahi sana sisi kama vijana kwa kuona kesi umeitika kuja usikie mapreoccupation ya vijana, na kama kesi unaona sala yote inajaa. Kuna vijana wao walitoka fasi yote surtout sous zone yenye iko contrôlée na gouvernement national, na wa vijana walitoka mbali. Kuna walitoka materitoire na kuna wengine wametoka mavili zenye ziko sous votre contrôle gouvernemental. Pia kuna vijana wametokea Bujumbura, kuna waitikia wanasomea Bujumbura, walisema ya kwamba waitikie nao wakuje waongee na wewe. Kuna wajene entrepreneur wenye wako hapa na sisi, kuna wapresident wa ma conseil local ya wajene, kuna wapresident wa bazin intercommunautaire ya vijana wenye wako hapa, yani wapresident wa communauté, kuna wacoordonnateur wa ma société civile wa ma mouvement citoyen wote wako hapa. Kuna pia ma representation zote kama vile ba jeune entrepreneur iko na makestion mingi sana ukuuliza. Kuna pia wa vijana wametokea mu territoire kama vile Sange, Runingu, wamesema kwamba wakuje wakusikie. Wa vijana leo wameona washerekee hii sikukuu yao na thème ya contribution de la jeunesse Kivu à la mobilisation populaire contre la guerre d'agression du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC M23 RDF contre la République démocratique du Congo, résilience, enjeux et perspectives de paix. Wavijana wako na ile kiu ya kusikia, yani baba awambie maneno ambayo itawafariji parapora makesho inatuconcerne sisi kama vijana, na maneno ambayo tambia vijana. Gouverneur iko hapa ni mtu mwenye iko beaucoup plus receptif. Wakati tunawaita hapa mbele mkuje adresse makesho zenu bila tabu, avec iko hapa atawasikia na atarepondre kila question njogi civile gouverneur alituhakikishia. Alors, tutaita protocole itulete 5 chaises, tutaanza face à face à gouverneur. Ya tutaproceder hivi, tutakuwa chagula wa vijana de manière aléatoire mu public.
5 jeunes wanakuja hapa mbele, wanaikala kubiti ambao tutasatisfaction wale ma jeunes par rapport à ma réponse ya gouverneur. Wale vijana wanatoka na tunaita wengine wa vijana 5 wanakuja wanauliza maswali kwa gouverneur. Lakini avant tuanze etape ya face à face, tunayua son excellence monsieur le gouverneur, kuna watu wengi hawafuatilishwa ma réseaux sociaux na wapendeza na kufuata maradio, na peut-être wako hapa zeli la communication ya son excellence iliona ya kwamba ioneshe wa vijana ambao wako hapa na waende hadisia wengine wa vijana wenye wako